компаниясына ақша қоюшыға ие болыңыз. Видео астындағы ссылкамен өтіп регистрация басқышын басасыз, андан соң телефонмен регистрация болуын таңдайсыз. Анткени бул эң оңой жолу. Барын толтургандан кийин телефонуңузга логин менен пароль смс болуп түшөт. Войти кнопкасына басып кирип логин пароль жазып кирсеңиз, акча толтуруу жолдору чыгат. Эгер сиз Кыргызстанда болсоңуз, Анвар аркылуу Элсон мобильник Kiwi менен толтурсаңыз болот. Анын номерлери сайтта турат. Ассаламу алейкум. Сыдыманбы? Кечтен бери звонок кылып атам, албай атасың. Видео обращение кылып киргизе турган болдум, айла жок. Сыдыман, кечирим сурап, аяк кыласыңбы, мага баары бирок кармасам. Эри. Россиядан акча келди деп берип коесузбу? Bir kızmak istiyor, ikincisi yok. İkincisi degende şunçalık uçup götürüp bakıştım. Aa, can sattan beri tutuyorum. Assalamualaikum. Oo. Kim akırkı dedi? Uzaktan men akırkı. Vakit biraz şaşvatlı dedi. Men de 15 minutdan beri kütüp oturam. Aylığa geçişim gerek. 3 yıl ya. Düşünüp Allah bizde de kütüp oturam. Sizler de kütüp oğlu. Var o çocukları yeteneği var. 今晚我去给人不能去给人玩呢啊！你好，找什么哪些都堵堵我。哎，导哥，Akşam ne zaman getireyim? Bu öte şartsızlığına.